Bese kuyisikhathi eside amaFilisti azama ukuthola amandla kaSamson. Okusho ukuthi ngamanye amagama nje amaFilisti athenga uDelilah nje, kodwa kade wona eqala actually ukufuna ukwazi ukuthi le ndoda enamandla kangaki wathathaphi amandla wayo. Okusho ukuthi ke sekufika kule party la amaFilisti athenga khona uDelilah. Ngoba phela isitha uma singena noma ngangibani. Uma isitha sisebenza singasebenza noma ngakubani. Kungakho no Samson ukufa kwakhe kwaza noDelilah unkosikazi kwakhe. Okusho ukuthi nokuthengiseka kaJesu, that is why iphathi kaJudas Iscariot owathengisa uJesu, iBhayibheli liveza clear ukuthi uJudas Iscariot wangena umoya kaSathane. Okusho ukuthi uma eqeda ukungena umoya kaSathane wasuthengisa uJesu, ngoba isitha siyazi la kumele singene khona ukuze simoshe, la kumele ngene khona ila kusondele khona nakuwe. Okusho ukuthi wherever you are, wherever you position yourself, ekungeneni kwesitha singena ngomuntu osondelene naye, singena ngomuntu uSathanazi kahle kuthi uma singangena nganangu lokho esifuna ukukwenza singakwenza. Ngiyakhuleka lapho khona kwathi uNkulunkulu angavala yonke iminyango kungangena izitha ukuze impilo yakhe uyibhubhe. Ngiyakhuleka lapho ngikhona kwathi uNkulunkulu angalenza iqebo kuthi noma kunembobo encane kodwa isitha singasebenzisi umndeni wakho, singasebenzisa abangani bakho.